Il-ħamis wasal żjara ta' jumejn f'pajjiżna il-Kummissarju Ewropew tal-Ambjent Janez Potočnik. Waqt konferenza tal-aħbarijiet huwa kien mistoqsi fuq l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-talba li l-Gvern għamel biex ikompli juża l-Power Station tal-Marsa għal iktar żmien. Dan minkejja li inqabżu s-sigħat ta' użu awtorizzat mill-Unjoni Ewropea. Potočnik stqarr li aktarx li d-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea ser tkun li l-Power Station ma titħallix tibqa' tintuża. And I have to be clear that under the LCP directive, there is no mechanism existing to allow for an extension to either the number of operational hours of the plant or the dates applicable. However, it's likely that even with this revised reduced operating hours, the Marsa plant might still not be compliant with the LCP directive. Wan jistaqsa x'inhu huma x-xenarji jekk fil-fatt it-talba l-estensjoni ta' żmien ma tintlaqax. Huwa qal li hemm biss żewġ għażliet jew li tittejjeb jew nkella li tingħalaq. The third option, according to us, is upgrading it to the emission limit values applicable to new plants or ceasing operation. Potočnik kien mistoqsi wkoll għall-opinjoni tiegħu dwar l-użu tal-heavy fuel oil fl-estensjoni tal-Power Station l-oħra f'Delhi Mara. Fakkar li fuq din l-estensjoni jridu joħorġu permessi oħra dwar tniġġis qabel ma din tkun tista' tibda topera u li l-Gvern għandu joqgħod attent biex bil-politika tiegħu ma jaqbiss il-livelli Ewropej ta' tniġġis. Skont Potočnik, il-Gvern Malti għandu jippjana l-miri tiegħu mhux biss sal-2020. Do consider that as an agreement still 2020. Dwar l-iskart il-Kummissarju qal li hemm bżonn li pajjiżna jirriċikla ħafna aktar u jnaqqas l-ammont ta' skart li jitfa' fil-landfills. Fakkar kif pajjiżna tfadallu 6 kawżi pendenti ta' ksur tad direttivi ambjentali tal-Unjoni Ewropea.